lokho sibhodabhoda sikhama sikhuluma labatshayeli abaningi bayakhala imoto abazithengile abaziphiwanga lezi kodwa uthi abangasebenzi no umnye umtshayeli kunjani mfowethu kuthiwani kuthi ungalayithi la bathi sizathu kuyini nxa ukhangela bakhuluma indaba yane corona izuphu akula corona so bathi ungathwali bathi imoto abakuthathelwa ngithola utshayela erozikhebe sebesenzani kathi lina-ke kuthiwa kalibambananga kuthiwa kula mthetho otsho njalo kathi abanye benu indaba lingahlali lithatha amagqwetha ngoba kuthiwa kula mthetho otsho njalo so amagqwetha nxa lihlangana nabanikazi bezimota angadlazi imali eliyawuchallenge umthetho lo ngoba awukho asomthetho phela lo kwenziwa ngamapholisa so lithini nje abatshayeli manje bathi uphile ngani utshayela utshayela nje imoto uyasithelela ifuel uyathela asikuthi ayithelanga konke okuright kodwa uthi abantu bayikuzupha abafuna ukwenza izimali bodwa ukuthi nina lingaphili so manje imoto bengayithatha uhambe uyithatha konani sizothiwa futhi baxothanisa bedolisa abantu belimazisa izimota lokhu besiya phambili kwezi bayitshayela iwindi eyakho beyitshayelani ukuthi ume lokhu kunzima lo so but ufuna ukuphila labantwana wena ulemuli kumele uyikhangele njalo abantu bayakhala bathi imthova amabhasi wala kahambi kugcwala nzima lokhu abantu baphangisa bafuna ukuyangikhaya masinyana ngithi no kubisela inhlalo mngana mnyaba kakhulu yebo